Anti drug sapotha case ya song atumpen armu ka chenga sai kedengpon lakha kresi langper constituency arlo anti drug sapotha case ya song atomin ben bahawnia dorso pen bolong komai ji hetian armu ka chenga sai kedengpon lapang sor mu ka chengpon asai long ka chepatir pi pon lagi case bolong komaji branch committee akong chunbang ruby singh narin bensi chepatir pi pon lo lapen lapang so anti drug sapotha armu ka chengmate ka che song pon along nang chetong don lagi central committee kong chunbang beswa joti teron ajay rongchon Rameswar terang lapen KSA song along klembang piatum chetong don labang sar muka cheng pon laki research jang atum drugs ke chuing tonon lapen raki hormu ke chuing tonon lapen drugs ke jo atum ing tonang po pusihang taram pon lo lapen drugs ke jo raki hormu ke cho tumapan neping nang pon nang ji pusi pachini pon news desk report loti kimi news Karbiang Long Padang depini Karbilu Charlie Song, Bolong Komaji Branch Committee hinan patir pun konsider semet anti drugs labang so awareness campaign. Ini tum other soap arong pendak higher secondary an menang cejeng. Da semet pin labang so kacejeng matali tum kace song pen Karbiang Long along ke dori so jang lapen. Od lang nu asai ka claim amun da tum han kapachini gang tu la poholo. Je drugs ke cho lapen drugs raki hormu kire matuma kai bang kelake itu ma along rimat itu ma khai phan kimesa nang thekali lapor si la bang kadi tu mangke alang teman pachini gang tu mang pon hello ke bang jilang ani pen bang ke itu ma long ri alo pitame raki hormu kire matala drugs ke cho drugs pacho jora tu phan jasemet सरकार तुम एडमिनिस्ट्रेटिव तुम लॉ एंड ऑर्डर तुम इंसाइ पनाई लपेन नेटिंग नंग पनाई बसलो तुम नंगे पचिनी लो अथे ड्राफ्ट के चो बैंक लगे पिनी नंग लियों फिचो दत पुलो तंग पेना पेना बे बैंक लगे इसियाओ भी तुम से लगे नंग चिंग भी दुन रोको लगे इसियाओ भी फान जनरेशन के पुलो तुम की पुपु इसी आओ भी बैंक लगे पुलो दत को पिना अपर से खाए फान बैंक लगे अकाउंटिंग अतो वर्क के जापोन लपोसन से तुम मंगे मुंठी पनो लपोसिल तुम मंगे लगे ड्रग्स के चो लपेन कचो जोर तुम फेतमे isi beda kang sai sil tum pinai lela tum han prop jit pen bangke ilu tum long ri long pen ar kok lo nang po lalo ini di man bangke nani tum long la bangso kache song bangke tum pini bolong ko maji la pudat kali ke dam tangan ni fetame center long fetame pedupon lo khironi long fetame pedupon lo jengkha long fetame pedupon lo la pen bothar lang so long fetame pedupon podon ke bang jilang bangke lake di phua hi thi long ma tamil tum ki di pon ji phan bangke ilu tum chingbai pon po akan labang so drugs apta Karbiang Long disin ani pen kupisi ke pachini gang non nama bangke ni lutum pen bangke DC tum han ka pachini gang tung bangala polo mate SP han ka pachini gang tung bangala polo ato kanu rong robar arlo bufitame joy pen la person kacho chor la pike chu tum dupik alang tum han bangke lake ritarli pen masi jail bang nahi lalo Bokulia Branch Committee toropor pora anti drugs awareness campaign to আগবঢ়োৱা হৈছে বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটো আমি প্ৰচেছন যোগে কৰোৱাৰ কাৰণ হৈছে বা উদ্দেশ্যটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত থকা চুকে কোণে যিবিলাক পৰিৱেশ নেকি আমি পৰিলক্ষিত হৈছে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ বেচোঁতাসকলক অতি সোনকালে প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত অতি জৰুৰীকালীনভাৱে পদক্ষেপটো লওক আৰু ড্ৰাগছ মুক্ত কাৰ্বি আংলংটোক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰি তোলক সেই আমাৰ দাবী আৰু আহ্বান চৰকাৰক জনাইছে গতিকে এই তেনেকুৱা অনুষ্ঠানটো আমি কাৰ্বি আংলঙত চুকে কাৰণে আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো আগবঢ়াই লৈ যাম বিশেষকৈ খিৰনি বৈঠলাংচৌ চেণ্টাৰ আজি বকুলিয়াত হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত ডিফুটো আমি তেনেকুৱা অনুষ্ঠানটো চলাই লৈ যাব বা আমি সুন্দৰ পদক্ষেপটো লৈ পেলাই আন্দোলন কৰিম হেতু আপোনালোকক জনোৱা হৈছে Today, the Karbi Student Association, Bokulia District Committee,
Bukla Branch Committee organized this anti-drugs awareness campaign. Why? Because these days the Karbi Anglong youths, maximum of the Karbi youths are consuming drugs. So the Karbi Students Association think that if the KSA is not taken this initiative, then the upcoming generation, the Karbi youth will be very destroy their life. So from this platform, I would like to give a message to all the people of Karbi Anglong that those who are consuming drugs from today onward, that you are all stop from consuming drugs, because now we are operation against this consuming to those person to drugs. So the KSA always demand to the authority, the Commissioner DC, that those who are consuming drugs to arrest them and put send in jail to them, because if they are not taking responsibility, then upcoming generation will be very destroyed for our society. So this is a small message from us. Thank you.